Pemirsa Ketua Bali Tourism Board BTB, Ide Bagus Agung Parta Adnyana, Dawak Raspati, Roras Desember Lintang Mausang, nganutin data pini anyar, kasus demam berdarah ring Bali, kantor wenten ring kahanan sane presiden karepin. Nanging, anggandane nguduhang majeng para wisatawan mangdeng margiang vaksinasi demam berdarah sedurung melancaran. Antuk mastikayang rasa trepti para wisatawan pemerintah sampun ngemedalang imbauan majang samian jajaran kesehatan taler krama mangde sayan yatna ring kuentenan pinyungkan DBD. Ide Bagus Agung Parta Adnyana Mausang anggandani nguduhang mangde para wisatawan kayun ngemargiang vaksin demam berdarah sadurung melancaran pamekasnya nih rauh ke Bali. Para krama miwah wisatawan taler ke Aptiang Nincapang rasa eling sajoning ngemit karesikan palemahan, mawinan nenten dados genah panglimbak legu, sane presiden ngawinang demam berdarah. Dan yang ngawohin antuk prakanti sane kemargiang pantara widang kesehatan miwah pariwisata, anggan dane mastikayang pisan Bali sayaga nyangre pengerau wisatawan. Citamaya Bali Pos Nguningayang.